Iso aragukunda akwita neza yitwa Girumugisha Jean Claude ni umwana ukomoka hano mu gihugu cy'Abarundi. Ikipe ya Al Hilal imufite nk'intwari, ikipe ya Al Hilal imufite nk'impagararizi, ikipe ya Al Hilal imufite nk'igikoko. Uyu muhungu ararenze nimero 7 aho yaje kuba arekura umukwagi nk'uko ubibona, atsinda igitego cya kabiri cy'ikipe ya Al Hilal, atsinda Mamelodi kuri uyu munsi w'itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. ni imikino yo mu itsinda C, ni ku munsi wa kane. Byahise binatuma ikipe ya Al Hilal iza ku mwanya wa mbere n'amanota 8, ikipe ya Mamelodi ikaza ku mwanya wa kabiri n'amanota 5, hanyuma ikipe ya Rupopo ikaza ku mwanya wa gatatu n'amanota 4, ariko ikaba izigamye umukino umwe itarakina. Hanyuma ikipe ya kane ni MC Alger ifite inota rimwe, nayo ikaba izigamye undi mukino itarakina. Hanyuma rero nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwa kandi mu binyamakuru bigiye bitandukanye, nuko iyi kipe ya Al Hilal yifuzaga uyu nguyu myugariro w'ikipe ya APR FC witwa Nigena Clement, ikaba yifuzaga kumutangaho miliyoni ibihumbi 120 by'amadolari y'Amerika. Hanyuma rero ikajya inamuhemba ibihumbi 6 by'idolari ku kwezi. Ni mu gihe ikipe ya APR FC yo bivugwa ko yamuhembaga miliyoni 5 n'ibihumbi 106 n'amafaranga 405 ku kwezi. Uyu muhungu rero ikipe ya APR FC yamuryamyeho, ikipe ya APR FC yabayibamba yanze kumurekura. Byari byatangajwe n'uyu mutoza w'ikipe ya Al Hilal kuwa 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026 ko bamaze kuba bagirana ibiganiro n'ikipe cyangwa se n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR FC. Hanyuma bakaba bemereye ko bagomba kubaha uyu Nigena Clement wagombaga kuza muri ikipe ya Al Hilal. Ndakubwiza ukuri, ntabwo andi makipe ari kuzajya abona aho amenera igihe cyose baba bafite uyu nguru utahizamu nimero 7 Ngirinshuti Jean Claude uturuka hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakagira na myugariro Nigena Clement. Ndakubwiza ukuri, ikipe yari kuzaba idadiye ku buryo kuvuga ngo uragira aho umenera sinzi ko byari kuzapfa gukunda mu ikipe ya Al Hilal. Hanyuma rero kuko biri gukomeza kugenda bigarukwaho, cyangwa se ni igiki cyaba kiri gutuma iyi kipe ya APR FC ya hano mu Rwanda ikomeza kuryama kuri Nigena Clement? Ese yaba igiye kumwishyura aya mafaranga iyi kipe ya Al Hilal yari yemeye kumutangaho? Ese Nigena Clement we arabivugaho iki, cyangwa se ubuyobozi bw'ikipe ya APR FC bwaje kuba butangaza iki nyuma yo kuba bavuga ko batarekura Nigena Clement? Wamaze kugera kuri Butterfly Media TV kugeza amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma rero twamaze kuba tugera ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Unibuka ko isoko ry'igura n'igurisha rigomba kuba rifungwa uyu munsi. Ikipe itarabashije kugira umukinnyi irambagiza ngo imwishyure ubu ngubu uyu munsi byamaze kuba biyirangirana nk'uko byatangajwe. ngo ushishikarize gukora subscribe cyangwa se urebe aho hasi handitse hari akazogera handitse notification, hanyuma ukandeho, numara ukandaho hanyuma uze no gukora hirya gatoya uraza kuba umaze kuba wiyandikishije. Hanyuma tuzajya dukomeza kubana uko bwije n'uko bukeye, ubonera ku gihe amakuru ya siporo hano mu karere k'ibiyaga bigari. Tujya gucya tugacangamo n'amakuru ya politike n'imyidagaduro, naho tugacangamo tukareba iba bigenda biri kuhavugirwa. Hanyuma rero warakoze cyane kuba uduhema kubana natwe. Ntatinze reka duhere kuri iyi kipe ya APR FC yanze kurekura Nigena Clement watangajwe n'umutoza wa Al Hilal ko bamaze kuba bumvikana, ko bamaze kuba bishyura, ndetse uyu mukinnyi akaba yagombaga kwerekeza muri ikipe ya Al Hilal akajya kuba myugariro w'ikipe ya Al Hilal, ariko ntabwo twari tuzi ngo bazamukinisha he. Kiriho cyo nuko uyu mukinnyi byari byamaze kuba bitangazwa ko Nigena Clement yamaze kuba yerekeza mu ikipe ya Al Hilal. Kuwa 29 rero z'ukwezi kwa mbere nibwo umutoza mukuru wa Al Hilal witwa Laurentio yemeje ko bamaze gushinyisha uyu myugariro wakiniraga ikipe ya APR FC. Uyu rero
akaba ari n'umukinnyi ukenerwa cyangwa se n'umukinnyi wifashishwa igihe ikipe y'igihugu Amavubi igiye mu rugamba rwo guhangana n'andi makipe. Hanyuma rero uyu mukinnyi akunze guhamagarwa akajya kuyifasha, nubwo kugeza uyu munsi w'itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2026 APR FC yanze kurekura myugariro wayo Nigena Clement. Icyo baje kuba batangaza bavuga ko batamurekura ni iki ngiki. Icya mbere, bagaragaza ko bakimukeneye kandi ko nta gihe gihari cyo gushaka undi umusimbura. Ikindi, ikipe ya APR FC baravuga ko ngo impamvu ituma batamurekura ngo nuko nta gihe gihagije babonye cyo kwiga ku busabe bw'iyi kipe ya Al Hilal. Ubuyobozi bw'ikipe y'ingabo z'igihugu bwasanze kandi butabona umusimbura uri ku rwego nk'urwe, ndetse ari n'umwe ndetse uyu musore ni n'umwe mu batekerezwaho mu gihe iyi kipe izaba ikina amarushanwa mpuzamahanga, ariyo mpamvu batamurekuye. Ikipe y'ingabo z'igihugu yanavuguruye cyangwa se yongeye gutegura andi masezerano mashyashya bagomba kugirana na Nigena Clement kugira ngo akomeze agume muri iyi kipe. APR FC irimo gushaka hasi hejuru igikombe cya shampiyona y'u Rwanda, niyo mpamvu gutakaza Nigena Clement cyaba ari igihombo gikomeye. Bakaba bagaragaza ko bakimukeneye. Nigena Clement ari mu bakinnyi bahembwa agatubutse cyangwa se bahembwa amafaranga menshi mu Rwanda. Ni umwe mu bakinnyi ngenderwaho muri iyi kipe ya APR FC, ndetse akaba anahamagarwa n'ikipe y'igihugu Amavubi igihe bibaye ngombwa ko bamwifashisha iyo bagiye mu rugamba rwo kuba ikipe y'igihugu isohokeye igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma baramwifashisha uyu mukinnyi agahamagarwa akagenda agahagararira ikipe y'igihugu cy'u Rwanda, agafatanya na bagenzi be bagahagarara ikipe y'igihugu cy'u Rwanda mu kibuga bahangana n'indi kipe igihe byabaye ngombwa. Nyuma yo kongera amasezerano y'imyaka 2 muri Kamena 2024, umwaka ushize wa 2024, muri APR FC yari asigajemo amezi agera kuri 5. Ni ukuvuga ngo yaraheruka kuvugurura cyangwa se aheruka kongera gusinya amasezerano y'imyaka 2 muri 2024. Hanyuma rero turi mu kwezi kwa mbere w'umwaka wa 2026, biravugwa ko uyu musore Nigena Clement yarasigajemo amezi 5 yonyine. Ariko ibyo ngibyo bikaba bitabuzaga ikipe ya Al Hilal ko yamutangaho akayabo kari amadolari angana gutyo. Ikipe ya APR FC ikaba imwishyura miliyoni 5,106 ndetse n'amafaranga 405. Biravugwa ko Al Hilal yamwifuzaga hasi hejuru, yifuzaga kumutangaho ibihumbi 120 by'idolari ku masezerano y'imyaka 3 n'igice, ikajya inamuhemba ibihumbi 6 by'idolari buri kwezi. Ni mu gihe kandi bikomeza kugenda bivugwa ko uyu musore yari agize amahirwe yo kuba yakwerekeza mu ikipe yo hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Yari kuzagira n'amahirwe kandi yo kurambagizwa n'andi makipe yo hanze y'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko yari agiye mu ikipe yo hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko kubera ko ikipe ya APR FC irimo kumugumana cyane, biravugwa ko ayo mahirwe ashobora kuyahomba. Nigena Clement kandi ni umuhungu cyangwa se n'umusore uzi umupira nk'uko bigaragara, cyangwa se ni umuntu
iyo umufite mu kibuga uko byagenda kose uba wizeye ko ufite umuntu kugira ngo hazagire umukinnyi umucaho biragoye cyane. kandi ikindi ni asisitenti w'ibitego kuko rimwe na rimwe ajya atanga imipira igenda ivamo ibitego, mbese afite uburyo yubakamo imipira ikabyara ibitego. hanyuma rero reka dutegereze turebe icyo biraza kuba bitanga nyuma y'uko ikipe ya APR FC yaje kuba ihakana ko itarekura uyu myugariro wayo Nigena Clement. ubwo ngubwo niba bagiye kuzagira gutya bakazamuha amafaranga, iyi kipe ya Al Hilal yari igiye kujya imwishyura buri kwezi miliyoni 6, urumva amafaranga menshi. ni mu gihe bo bamuhembaga miliyoni 5 n'ibihumbi 106 gutyo ugakomeza. hanyuma rero ikindi bakamwongerera n'amasezerano cyangwa se bakavugurura amasezerano nk'uko byamaze kuba bitangazwa, n'ibindi byose uyu musore ashobora gukenera nk'uko iyi kipe ya Al Hilal yamwifuzaga. ubwo bishatse kuvuga ko ikipe ya APR FC yagira gutya rwose nayo ikamuha cyangwa se ikamutangaho ibingibi ikipe ya Al Hilal yari irimo imutangaho. hanyuma rero ku munsi w'ejo w'itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 habaye indi mikino. Kiyovu Sport yaje kuba inganya n'ikipe ya Gorilla FC ubusa ku busa. hanyuma ikipe ya Gicumbi yatsinzwe ibitego 3 na Musanze FC ku busa. hanyuma Amagaju anganya igitego 1-1 cya Marine FC, aho ni muri Rwanda Premier League 2025-2026. ngira ngo twamaze kuba tugera ku munsi wa 18 w'imikino muri Rwanda Premier League 2025-2026. hanyuma rero hari n'undi mukino waraye ubaye mu ijoro wahuzaga ikipe ya Al Hilal ndetse na Mamelodi ku munsi wa 4 mu itsinda C rya CAF Champions League yabereye kuri stade Amahoro. hanyuma aya makipe yombi akaba yari anganya amanota 5. ikipe yo muri Afurika y'Epfo akaba ariyo iyoboye urutonde ariko ikaba yo izigamye ibitego byinshi. ni mu gihe uyu mukino waje kuba urangira ikipe ya Al Hilal itsinze ibitego 2 ku gitego 1 cya Mamelodi. ni ibitego rero byatumye ihita ijya ku mwanya wa mbere n'amanota 8 ko yabonye amanota 3 ko yari ifite amanota 5. hanyuma Mamelodi iza ku mwanya wa kabiri n'amanota 5 nyine. hanyuma Rupopo iza ku mwanya wa gatatu n'amanota 4 ikaba izigamye umukino umwe. hanyuma ku mwanya wa 4 hari MC Alger ifite inota 1 ikaba izigamye umukino umwe. ibitego rero uko byagiyemo, igitego cya mbere cy'ikipe ya Al Hilal cyagiyemo ku munota wa 47, bivuze ngo twe twamaze kugera mu minota 2 y'inyongera, gitsinzwe na Mohamed Abdurrahim. ni igitego cyiza cyane yatsinze uyu musore. hanyuma n'igice cya mbere kiza kuba kinarangira ari igitego 1 cya Al Hilal ku busa bwa Mamelodi. batangiye igice cya kabiri rero ku munota wa 49, ikipe ya Al Hilal yaje kuba ishiramo igitego cya kabiri cyatsinzwe na Girumugisha Jean Claude. uyu muhungu ukomoka hano mu gihugu cy'u Burundi wambara nimero 7 mugongoni yaje kuba ashiramo igitego cyiza. ni igitego yateye ishoti cyangwa se n'umukwagi yateye atunguye umuzamu w'ikipe ya Mamelodi, ntiyamenye ibyabaye, we yagiye kubonabona inshundura zirimo kunyeganyega. ni igitego abenshi bari kugarukaho hano ku mbuga nkoranyambaga. ni igitego uramutse ugiye ku rukuta rwa X uri gusanga abantu benshi bari kugenda bakigaruka bavuga bati uyu muhungu cyakora arakubiye, kuba baramwise cyangwa se umubyeyi wamwise akamwita Girumugisha. ni Girumugisha koko. Imana yamuhaye impano, ndakubwiza ukuri, yari ku ishoti ari muri 1/2 cy'ikibuga, yari ku ishoti atungura umuzamu ntiyamenye ibyabaye. kandi niyo umuzamu yari gufata ririya shoti, ndakubwiza ukuri, ntabwo umupira agombaga kuwufata ngo awuheze, ntabwo byari kumukundira. ryari shoti rifite imbaraga, biragaragara ko ari umusore ufite imbaraga, wariye, ukiri mutoya, ugifite ejo hazaza. ikiriho cyo uyu musore nawe sinzi niba iyi kipe ya Al Hilal izakomeza kumugumana, kuko andi makipe araza kumurambagiza, uzumve ngo bamutanzeho akayabo, kuko byagaragaye ko uyu muhungu, kandi n'ubundi si ubwa mbere, kuko uranabyibuka bakina n'ikipe ya Rayon Sport,
uyu muhungu yatsinze ibitego bigera kuri 2 hari wenyine, ndabyibuka yatsinze ibitego bigera kuri 2 wenyine. Ni umuhungu ugaragaza ko agifite imbaraga mu kaguru ke, arekura ishoti rikaba ari ishoti koko. Ikipe ya Al Hilal rero yifuzaga uyu myugariro wa APR FC Nige na Clement, bashaka kugira ngo byibuze bagire umwataka nimero 7, ndetse nibarangiza bagire n'uyu myugariro Nige na Clement. Ndakubwiza ukuri ntaho wanyura ikipe ya Al Hilal iramutse ifite gira inshuti, gira umugisha, yitwa gira umugisha Jean Claude, ikagira na Nige na Clement, byaba bigoye cyane, ntaho wayinyura. Ariko ikipe ya APR FC yabaye ibamba, yanze kurekura Nige na Clement. Hanyuma rero ku minota 61 Mamelodi no yaje kuba ishiramo igitego cyayo cya mbere gitsinzwe na Arturo. Hanyuma rero n'umukino waje kuba unarangira gutyo, ari ibitego 2 bya Al Hilal ku gitego kimwe cya Mamelodi. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Tuze guhura mu bindi biganiro n'amakuru bivuga kuri politike, imyidagaduro ndetse n'amakuru y'imikino. Uyu munsi haraza kuba indi mikino muri iyi CAF Champions League nk'uko byatangajwe. Turaza kuba turi kumwe 5 kuri 5. Icyo usabwa ni ugukomeza kubana natwe. Bye bye.